Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came. Sveiki visi mano naujame video ir šiandien aš žaisiu Outlast. Aš galėčiau žaisti Outlast paprastą New Game, bet aš žaisiu Whistleblower, kažkaip taip. Čia yra pati pradžia, parodo visą istoriją čia. Gali laginti, nes, geras grafikas, viską. Taigi, pradėsiu tada. Aš nūpas todėl eisiu ant pačio lengviausio, kas tik įmanoma. Ir, jo. Manau, kad pažaisiu šitą siaubo žaidimą. Kiek suprantu, visi žino Outlastą, bet jei nežinote, tai sužinosite dabar žiūrėdami mano video. Tai va. Ok. Valdau. Jo. Ne. Pastatė ant kėdės. Na. You don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Bjaurybė. Andrew, you going to the works? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do we hope? They're not happy about it? No. Shit. Come on. Mane paliko. Vaizdai, ne. 2 hours earlier. Prieš 2 valandas paminėjau. You don't know me. Have to make this quick. They might be monitoring. I did 2 weeks of software consult at Murkoff system. Nebeįskaitau per toli, ok. Vienu žodžiu. Čia rašo žinutę, kurią tu gauni lošdamas Outlast paprastą. Ne čia pirmas pats. Pačią pradžią rodo, kaip viskas prasidėjo. Ir parašo tą žinutę, kurią tu gauni paskui iš šito žmogaus. Terrible things happening there. Don't understand it. So doctors I need to be exposed. Vienu žodžiu. Hide. Run. Ok. Visai gerai veikia, kaip ir... There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software. Polniu. Šiaip yra taip. Biški stringa, bet pakankamai gerai. Why weren't you answering the page? I'll tell them when I'm coming. Ok. Christ, Waylon, hurry up. They're waiting on you. Veilan. Kažkaip taip pavadino lygtais man. Cutting it close. Next patient is coming in. I'll show you a spin. They've got Gluskin out of the cell. Page him again. We need this part guy in here now. Hurry. Finally. Where Now. you been? Functional imaging and faces and talking to the ASL. Yeah, I don't care. I'm pro. Yeah. Programinu per CMD po Vilnių, haha, kaip juokinga. Oh. Yes, of course. Tu tikriausiai psichinis, bet nesvarbu, of course. Viskas atvarkysiu. Yeah, labai. Eroras, yeah, mes patenkinti. Fuck me, they're bringing him in. No, I don't fuck you, motherfucker. O, išveda.
Aš valdau kažkiek, bet ne visą laiką. Laiko duris. Oh my god, atbėgo. Help me! Don't let them do this! Don't let them... Ne! I know you can stop this! You have to help me! You have Hey, calm yourself. This is a high It's security... all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Of course, of course. Quickly, Mr. Park. It will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4. 3, 2, 1. Rocket launch, painiu. Back online. Good thing. Joda pūna. Žiūrėk, kaip pūna joda painiu. O, kaip įdomu. O. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Sure, hold on. Remember, they only give me categorically 5 minutes. But what's the time code? You're done here, Mr. Park. Thank you and goodbye. You need to exit the room, sir. Of course, of course. Kokios lūpos. Ok. Taigi, suprogramavau ten viską tipo ir dabar keliauju iki savo kabineto. Bėgu. Pala. Gerai. Somebody's been telling stories outside of... No! On the floor! Down! Hands where I can see them! No! Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and Yeah. a firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Pavyko man. Aš tave apgavau. Aš apgavau tave. Stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. No! Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Yes, Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. of course. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? No! That's what I heard, Mr. Blair. That is brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Yes, of course. I will. Could I will administer Mr. sacrifice Park here a myself. light anesthetic. Gladly. Ne. Tai čia buvo prieš 2 valandas. Tai tikriausiai... Va. Whistleblower. Ir čia buvo tik intro. Tik intro šito žaidimo. Ir visai įdomu buvo. Ok. Taigi. Dabar rodys toliau, kas vyko tame kabinete. Jo. Kai inžinai susprago. Tai va. Krauna. Ilgokai kraus. Arba ne. Na, kaip. Ne. O. Aš vis dar matau tuos vaizdus. Šiaip tai jie gražus. Gal. Nežinau. Kas pirma? Oh my god. Aš nieko nematau. Nors. Oh my god, va. Kamera. Kokie gražus garsai. Aš gyvas. I'll open you up and sell you.
Nice try. Oi, ačiū. Išlaisvinai. Of course I will run away. Whoa. Okay, tulikas. Nieko daugiau, tik tulika. Su ką, viskas? Pabėgau? Taip lengvai? Oh. Oh my god. Kas ten daras? What the fuck? Jie pamatė mane? Jie spokso tiesiai į mane. Norit mane nužudyt? Wow, what the fuck? Nepagausi! Mutantas! Mane pagau. Okay. Uh-oh. Aš uždusiu. Pasislėpsiu šitam gražiame kraujuotame kambaryje. Jis toks gražus. Lavono dalis. Jej! Tiesiog nuostabu. Okay. Užrakint. Reikia patikrinti kiekvieną kambarį. Policininkas. Padėk man. Atsidarys? Duris gal? Ne. Nu ką, einam pas psichopatus. Labas, psichai. Our peeping Tom. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Keep it rounding our friend here. Get a little red on your hand. Of course. It's always healthy to express yourself. Yeah. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? No? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Okay. So let me go. Ai, va, čia. Išleidžia. Išleido mane. Get žmogė. Wow! What the fuck? What the fuck? Kas per šūdas? Taip išsigandau. Oh my god. Ką man daryt? Uždariau jį. OMFG. Jis laužė duris. Įskilo duris. Pasislėpt. Ne! O, šūdas. Aš dar judu. Kai kietai padarytas, tai peršikau. Iš pradžių jo net nemačiau iš vis. Šūdžiai. Palikot mane su juo. Už ką? Aš galvojau dar jie geriečiai. Oh my god. Ne. Dien. Miriau? Ar čia taip turiu? Nors neturi. Okay. Va, jis ten sėdi. Va jis. Ir net nėra flashlighto. Bet tas ir dar kartą įsigandau, įsivaizduojat? Dar kartą. Ne! Kaip man pabėgti? Šūdas. Aš negaliu pajudėti. Kur aš? Nematau nieko. Va. Bėk, matai, bėk. Aš toks
Nu vas, aš mirsiu. Nematai manęs? Jau buvau paslėpęs, nereikėjo pajudėti. O, šūdas. Tamsoj. Come on. Nu gerai, tegul nužudo mane. Aš tave nužudysiu. Mir. Bjaurybė tu. Bjaurybė. Uždusino, tu pamatė. Okay. Man reikia... Nu, fuck. Man reikia uždaryti duris, kai bėgu. Nu vėl. Pavadinau, tas garsas, labai geras garsas. Come back here? No way. Reikia pasislėpti. Ai, ne, reikia bėgti. O, pabėgu? Beveik. Gal. Nežinau. Kur? Greičiau, matai. Jis ten laužo duris. Kur man bėgti? Kur man? Va! Yes! Pabėgau, motherfucker. Ok. Kaip įjungt flashlightą? Tu prasme. Ai, va. Taip. Aš čia žiauriai saugus jaučiuosi. Bad idea. We get out of here through reception and then work tactical later now. If we get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got Use the shortwave radio in the prison. Murkoff has it under control. Pasikviest We pagalbą. need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. Oh. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. I will expose you. You're not big. Ha. Let me make something clear. You try the radio outside for help. I'm gonna give you a whole new something to be scared of. Are you threatening me? Yes. Okay. Taip. Tai man reikia pasiekti radio ir tikriausiai pasikviest pagalbą. Kaip jie dar manęs neišgirdo? Bet ten, kai variau, taip mane išgąsdino. Kai čia tamsu. Išseivino, okei, vadinasi, čia kažkas bus. Man šita muzika nelabai patinka. Nors pala, ne, ji tiesiog nuostabi. Kur aš? Jis manęs nemato. O gal jis geras? Man atrodo, jis gerėtis. Tu geras? Ar tu geras? Ne. Ne, manau. Ha, jau norėjo. Šitą tai negaliu stumti. Tuo muzika tokia, tie garsai, kai būna jumpscare'ai. Oh my god, ir vėl. Fuck. Tai va, labai baisu. Bet kadangi aš pamačiau šitą lavoną ir čia bus pasirinkimas, aš sustabdau ir jau praėjo 20 minučių apie. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, aš sukursiu antrą dalį viską ir čia buvo Outlast Whistleblower, kažkaip taip. Vienu žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitame video.
Ate.